Keling, tengah sini tak adalah istilah keling ni adalah satu istilah yang kalau macam saya lah, saya sejak daripada sekolah rendah lagi tahun 80-an dulu, bila saya dimarah lah oleh ibu bapa, kawan-kawan apa semua kan. Yalah, sekolah saya ada Melayu, Cina, India apa semua kan. So keling ni adalah satu yang kita jangan panggil pada orang India lah. Jangan, nanti benda ni akan buat mereka marah. Jangan panggil keling dekat orang India. Tapi bila dekat belakang orang India Melayu sama Melayu cakap kan, Melayu sama Melayu ni I kasih bocor you secret lah. Dekat belakang orang India, Melayu sembang sama Melayu, memang kita tak panggil orang India ni India, kita panggil ni keling lah, keling apa, janji keling lah mulut dia macam keling lah apalah kan. Jadi pada orang Melayu niatnya tak tahulah sama ada untuk menghina ke, tapi kita hanya cakap perkataan itu di belakang orang India, tapi depan-depan kita mengelak untuk memanggil mereka sebagai keling. Jadi Uktis di kesempatan ini saya sajalah nak tanya you, do you feel offended if I call you keling? Silakan. To be honest, secara peribadi sampai hari ini, I don't understand kenapa perkataan itu adalah sesuatu perkataan yang begitu sensitif pada orang India. Ada satu kes mahkamah pada tahun 2006 kalau tak silap telah difailkan, perkataan keling itu dimasukkan ke dalam Kamus Dewan. Pada masa itu, judge hakim yang memberi alasan penghakiman telah sebut perkataan keling itu tiada unsur malafide, bermaksud tiada niat jahat. Ini tidak dapat dibuktikan oleh pihak komplainan. Orang India yang file komplain terhadap DBKL pula Kamus Dewan telah tidak dapat buktikan perkataan keling itu adalah sesuatu perkataan yang buruk, yang mencerminkan atau menghina mereka. Dalam sejarah, catatan sejarah, Hang Nadim merujuk kepada India sebagai benua keling. Di Penang ada satu tempat dipanggil Masjid Keling ke apa. And honestly, perkataan keling itu asalnya daripada sebuah negara Kalinga. Ada dua tertulis dulu Canada. Satu, you tengok Kalinga, iaitu satu benua di India. The greatest ever war was fought there in Kalinga. Selepas perang ini saja, Asoka, Emperor of India kan ada 3 lion, dia yang buat simbol itu, Asoka. Selepas perang Kalinga, Asoka telah tukar kepada agama Buddhis. He couldn't take the war. That's how messy the war was. Warriors fought the war. Raja Cholan, one of the greatest Indian kings, Indian warriors, dirujuk sebagai Raja Keling dalam sebuah it is in the net. It is a historical analysis by a foreign writer yang rujuk Raja Cholan sebagai Raja Keling. Bukan semua Bengali Punjabi. Karpati Bengali tak ada. Why we get offended is because some people feel that it refers to the chain Indians were held on. Dulu kan India datang sini sebagai hamba, so mereka dilayan macam orang Afrika, letak keling, so masa jalan keling. Even then, what is the offensive nature of it? We are not referring to them as slaves. Macam orang hitam, kalau kita panggil mereka nigger, marah. They have a reason for it, because there is a history behind it. But this keling word is adalah unsur politik bagi kebanyakan ahli politik India yang tak ada masa nak address the community issues, but nak cuba nak cerminkan diri sebagai pahlawan community India. You nak lawan pun lawan lah, tapi pastikan ada asas. I really do not know why until now we are actually having this conversation. Kalau saya nak teruskan, boleh, tapi Google ada, tak baca.
Mahkamah dah buat keputusan, tak terima. Kalau saya cakap takkan negara nak ubah lah kan. Okay, you see, if we are going to hate something, if we are going to feel offended about something, we need to know why. We need to know the reason behind it. Kalau tak, kita dengan orang gila tak ada beza. Nak marah-marah tak ada sebab. Keling. So what? By you calling me keling, what am I losing? Nothing. Your insults shows mencerminkan diri kamu yang tidak waras lah. Because the perkataan keling, you actually praising me. Raja Chulan dipanggil sebagai Raja Keling. You calling me keling, you're calling me a warrior. Benua Keling. I don't know what's the big deal. I think MIC, other than Tamil school and temples, this perkataan keling is the only thing they've ever fought for throughout from 1957 until today. We got to let go of unsubscribed beliefs, ridiculous acceptance of facts which has no logic or substance to back it up. So, call me keling, I'll give you a flying kiss.